Dobrani, dobrodošli. Moje ime je Širo i danas igramo You Have to Win the Game. Vidio sam da igra onak 8-bit pixel igra. To je sve što znam. Pa idemo započeti. Šta je ovo? You have to win the game. Ups, slušam se na enter. Ovo izgleda zanimljivo. Nadam se da nije... Vidio sam da ljudi govore da ovo onak rage igra. Nisam siguran baš oko toga. Moguće da je. Ok, kaži mi da umrem. Znači da. Ok. Če ovo su checkpointi. Mogu bi zmija ako skočim na nju, to me zanima. Ok, ne mogu, znači ovdje odmah umreš što god napraviš. Znači preskoči zmiju. Kužim. Ne, ako hoćeš gore. Da, tu. Znači moram ovo kupit. Go. Ok. Ok, dobili smo još jedan checkpoint. Sad nismo umrli, to je dobro. Sad onako odmah umremo kad ja to kažem. Ovo je malo zeznut. Uspjeli smo. Nismo sad. Ok, dobili smo ovaj. Dobro. Sad tu. Sad se moramo ponovo vratiti. Ovo zvonce je genijalno. Di sam ja sada? Gdje smo mi sada? Možda moramo ići dalje negdje. Ok, pokupili smo ovo. Sad treba ići dole. Ja mogu ovo uspjeti. Ok, ne mogu. Idemo onda dole. Ne! Ovo je bilo skoro. Skoro pa smo umrli. Tko si ti? Ovo će biti malo teško. Kako ovo izbjeći? Mislim, pokušat ću. Uspjeli smo. Šta je ovo? End of Blue achievement. Sam ja to... Ne znam šta sam pokupio. Sad sam uključio ove plave. Sad se moram vratiti ponovo i ovaj. Ne mogu ni doći na drugu stranu. Gdje smo mi to? Ovdje nisam bio, ovo je novo. I umrem. Kako proći tu? Ne! Znači moram past ovdje. Ajoj, ovo je lagano, kad sam ja igrao Crossy Road, joj. Tu moramo ići polako. Joj, šta je ovo? Kako mogu se sagnut? Zjela koja pleša. Kako ovo? Tu moram biti jako brzo. Ne, ovo uopće može. Može se. Ne, umro sam. Ovo je tužno. Dobro, što sad? Ne! Dobro, bio je checkpoint. Već sam mislio da moram se ispočekati. Već vidim. Ne znam kako preskočiti ovog šišmiša glupog. Odem, ovdje. Pustit ću ga preskočiti. Ili neću. To uspio sam! Please reci mi da je tu checkpoint. Ček, šta? Vidim. Ovo je zbunjujuće. Moram... Ne, fullo sam. Ušao sam već 500 puta.
Uhuhu. Nisam pokupio onaj, ali sigurno mi se ne da ići ponovno po to. Ili mi se da? Staj idem po ovaj. Ne, pokupio sam ga isprva. Trošio sam previše vremena na onom dijelu. Ja sam glup. Wow, izgleda novo. Kaže danger ovdje, logično da to ide. Ili ne idem. Idemo onda ovdje. Šmira pokušava zeznut. Ovi rakovi idu na živce. Ne. To uspjeli smo. Nadam se da ćemo otključati ono za rozde platforme. A ne. Dosta bjež sam, bjež. To, otključali smo ovo rozo. Šta sad? Imam neki double jump ili... A, mogu ići ovdje. To, imamo sad roze platforme. Sam mogu ići barem negdje. Skoči na ovo. Moramo ići polako. To, pokupili smo. Da vidimo čeg ima desno. Ima još jedan ovaj. Još jedan, to. Pare, sad je 37. Strajić lijevo. Zato neki portal opet. Gdje smo mi sada? Ček. Gdje smo mi? Ovo je novo mjesto. Ovo je definitivno novo mjesto. Da, sviđa mi se sve dok nema šišmiša. Šta je ovo sa paukom? Wow. Ovaj povraća ovdje. To. Ok, da, tu smo sigurni, Ne, se treba popet. To. I evo nešto, šta je ovo? Dobili smo wall jump. I to je double jump kao. Ok. I tu smo negdje na pola igre, pa tako da ću... Tu ću završiti epizodu. Hvala na gledanju i... Vjerojatno ću u sljedećoj epizodi završiti ovo. I hvala na gledanju i vidimo se u drugoj epizodi. Bok!